Wewe kisia balande yitu ya kenda yelekele ukatetheke niazio na yitu unaenda be muse wege ye kwa ni Kotini muse azila za kuikangana o asilete o kwa ni yethu kiigwe kieni kindu kikwiwa ni chambe tuki otondo twatagwa ni Honorable Martin atu yakana ekwani ye within 7 days yithi wajambie kwithu kiigwe na siuma ile kuitwe we kwa ni wani mukwiwa bwana Francis munauka akatusioke kwako ni twatify wa kwa mendieta yu yes na tathite kalandi nake kwa tambe kusisi ingaliko sionde na nitegwa na niwe sitauma Kotini ni twatify wa balabe mendieta na nitwegwa na kila next ni chao issue ni mwami notify wa economy nuko mediator na mediator ni wetu kesi kwani na ni light of full settlement kana ni wetu kesi yonde na ni atala ondo baile report yesu andika report yake akaze kana ni kesi ya antua ninaona bala pena mzozo na nito atatua mzozo report yela yake niyo utwa iandikawa amina kuandika kesi report yesu niyo ikiwa failini ya Mungu awe dia ingwete faili la yake ya mediation yes yake ila kwenda ideal nayo abe faili la yumwene ya Koti itabingwa faili ya mediation faili no ya Koti tutamba kando niyo yu amina kumina kwetikese kwani ya mediation report yesu niyo tweke ya faili ni ya Koti nikana ikwani yeno ya Koti ni mwana ikatongiwa moneno lo kwetikia sia pena report yesu ya mediator awetete ondo amina reso ikwani nikana na kya munene wala kwetu kesi jua kama na report yesu niyo kuatia amina nenayo na witheta songa asanda mwetu kisa kwa tusonge tajimwe tusioke nayo baani twarifai wa kula kuimentieta na nitwalia kuibana nayo kila kikuka ni chao you the ai o mediator we are you ake ne kutethesi andwa makitaibana mo igwana mo le igwana mediator akatunga report depending on outcome ya baya onde umanyili mo ya maigwana etongo iko ninge Kotini ikethi kwe musili wa Makueni asiandwani manie igwana neka no musili wa Makueni wese andwa matono le igwana kwa kwanza watu tofauti mtu anaidhi andwa malifa kwa mediation na pe umwe utekwenda ila kwa kesumbu kwa non compliance yes ni wewe mu mediation na ndo kwenda okay the onengete mediator we are muito na hard time ya Kuma huyu mediator we aile asia andwa ni mali ile igwana na nina ndonge kwa niema Kotini ikoti mwana na yone kuthie CCI kana no itonge inge kwa mediator inge atate inge kana no kose no kwake aneta mundu no uteyana anenda mediation na kale obiwe kwa nisi ukawa Kotini kana munene aka ndio hayo ndio mundu itisho ngeza kino kiendie Koti yuto kwenda kuona chucha kino kiendie Koti no mana ni mundu umena ndio utoye Koti atesi Koti no gudi na dia ni kwa mediator lego na nake ngo ila Kotini nikanawe ni asante sana mwitu kesi ade wani ndio tonda kwithi wa wambi ya kutua tianesa ni mitambo ya kamemeka ene nyenita wa Kisamba nina Honorable Martin Mutua yani musili wa Makuani pa Kotini wa Makueni ngaliko ni nwingi twina mindieta yakatumuita Francis Munyao bwana munao nundu nini sikana kini chuma cha bata otondo twatabwa ni Honorable Kuma kula kwi Chief Justice ona Kuma kula kwi Judge Teresia Matheka yo kindu chuchu already ni chambilile tie ba Kotini kana kindu chuchu chukita kwambia na nende you know you go to court and next mediation and be way back in 2016 yeah you go and be lakini kitete you kitete na ubingo isio na sia makotela mendi ko ba kwitu etune the yawa nazo naende ya lakini ile official lodging kana ila yote huko ukone ya ndenzo mande kana you bingo wepyo kana we do no mwene ndini mama mediation kana court next mediation kana mediation mwene itaba yes ita cha chuchu Woni the official lodging the court next mediation payu panza wa Koti vitu wa Makueni what with an official lodging kwa mwapoje asante ni wazi adini bikawa na ni manda ya to expect you katika cha adike ni mwakete tofauti na to la yuetha akwatie mediation in our country Caroline Ketaba
together na ke kwa already no bikia wambie we take some section with the staff matuelite kidogo ili na mama na mwili numbe kwa mediation hiyo kwa kwesela kwake ni tu mama alangi ukoka na mo kana wili tamati asante kwa kajini kulia jingi ni kwithu wa mwene ndi na ke dikela ba chathe Kenya yuta gwata mwene ndi wa kawaida ndi muthukumi wa port na twina mutoi wa kamota twina mama mboga twina kila mundu gwothe yunge itine mbingwa nge muthanani wa unituga kugusia kika na be ala selected nge mtana itwe kana ala mena ngosia mutwana chimome utika Akito wenda muntu na ngwa mutwana kila mundu muthoche kila mundu gwothe ni muthoche okay ama meditation chao tukambia na trip over across the town kana wewe not atabia mwene ndini chao kibo tamina bwende juu kana i program nyingi kati yobande mpaka kutila keki bingwa i register mwene ila ikenda idikana kwa meditation na kumelela paucha bicha Makuani mediation kitambelele officially tuyase congratulations kwa mubia witu wa Makoti Kuma kwa CJ mpaka kuka kubika kukitu nthi nikwithe wa nitwambe ya kuona yute unena Makuani amwe yino tanilesi nyumwe na kila kiima izibe andu amwe mundu wiki ya mwana inya kiima akamwira na kuiye ngutu aubike yiba atu inanzia sila isi muno byusi akomina maundu ana tutekalanya na Mungu tateka tinda teka mwithukisia niti kwamba kubeka na nundu ikindu ni chakuwa mwithukisia ndio sio kangaliko ni sio ati wanu tona kwithi wa wine kulyo ukulie mendieta witu ba Francis Munao na honorable Martin Mutua umukulie kulyo yulu wa kindu kiki kwitwa mediation katika Makuani maitu alatu yethe wana mamwithikisa ni mitambo ya kamemeka ene oyo musini makeibona kana wako tini makeibona to mama ande andu makomeka liande ando ama kumeka liande no makumagaidi makumeka siondola matanda kuigona twase kuikala katikati okubi Koti sio kete yake tena kola kwa inatumia mamba ela mekala si andu nzi na maeza kunena Makuani ni na maiwa oyino urudi watu waendete uni musili wa Makuani mwithikisa muthana wa wito wa honorable Martin Mutua ni wa Bakoti ni wito wa Makueni kwa honorable Martin nikumaanisha kana yute kunena pena kila kitene chekawa kwa ina ambayo kesa kwithia mbaine ya tete ya siamu no biyo the one maundu maitheka ukethia mbaine ya siandu ameli ni masiani wena gaibata wa mundu kumbi oyo ngiketheka usi busia muthembani to suni cio yumu kwenda nigenda situngwe baya musi withie maundu amaingi ni mathele na musi maundu maingi oyu kwenda maundu maingi matinda ko Makotini ndo asisia maundu maingi muso ko Makotini tukekala miaka na miaka Makuani matasilo ndo Asili ni manini na watea emea uzila watea muno Makuani maidala mituke yu wa Makotini kwena ndo makoito ma mediator imo mediator azuno ndo mwana kitene ala kweta machama ni mambai yu baba Kotini twazia twelela ene kwani itona wiki so ni mediator gelela wekate etata kumukomania bamwe Makuani azuma ka nanga mediator aidata mukomania bamwe mwegona ni sawa mwale hapo ibona bado tukaendelea tu tayari kusila Makuani ubwa mwithikise ndize kana nungwatia mundu la ni nake ba ni musili wa Makuani pa Kotini wa Makueni aina Mukamba kwisila kameme ni kaenda wamba kunengwa ngethi ni Chief Justice Martha Koome judge witu Munene ba Teresia Matheka amba kukethia na yiba ni na musili wa Makuani honorable Martin na ni na Francis Munao mande na kutuelesia choki kikwitwa court annexed mediation ni tau mwithukisia pa Makuani mataingi biyewa sakwithia kila mundu ene kwani yani file sengi bana na yue nutinzie mwitu kwiwa ni ya kutethese nikenda wisa kwithia maundu amwe nitasirila bala musi na toisioka kwa honorable Martin already ni muminite ku appoint mugasi andwani mumagatutetheasia kana yu kiuke katwa ya wa chifu kana kikatwa ya wa musili ni wa wesi andu make yupe ithi wa babwa ata kwa tu babanulile nigenda wisa kwithia na yobuni tuosea
kana ni landu moka kwenu meli mukamea kwamba yusi wakamuke kalende mweli tayari tuna appointed mediators. Kuna mediators appointed nimedita maelezo kuma kwa ilungu ya tani itatu inandalu ikiona la ita official launch na ila Munene wito chief justice utumanite asia wikiona Makueni kuambia officially na mediation tayari wako tini tuna appointed mediators alama ile mediator mesila Makuani lakini process lazima kamba kufaili kwani wako tini ile kwani twa isisi twenda ine kwani nini kwani tono di mediation kwa nenge mediator bukwa within 7 days mwambe yakudukise kwani ne kwani ne yiwa mina wiki ile mwelele kwenda mwiwa nete mama kwa iwana yesi akainge kotini honorable kwa katusioke ni makethi ya wono bisika namba ndo makethi ya waba kotini mediators makethi ya waba kotini o makethi ya waba kotini lakini Kuma access kukethi ya wakwila isi muno pio kugenda kwela isi muno mediators ni mundu wa kawaida mwana mwito ba munyao no mo yuti unena ni na mediator ba asante sana nitukita mapembe mediator na ngende ndio kwithia ni watu elese we expecting ya wage withi we ugata nikenda nisioke kula kwa mediator witu Francis Munao musili wa Makuani ni bagethe wabe na bata wa kwithi wana wakili yula tiba abe mediator kwela wakili ni wendu wa mundu katiba ni tikilete mundu yote kwa popote bala na wakili kuni mundu no kamwa kalano kwela na wakili andeta nake we withugisia chathiki nikinene nienda kukuya kana kuka kubikia bauni ngai yetha nilie ba katikati nilie na mediator na nilie na musili wa Makuani kotini wa Makueni na tinena kikamba kithiomo kikwiwe kana ni susu kithomo kikwiwe kana ni mwaitu na kithiomo kikwiwe kana ni tata kwa katambe kusioka babe Francis Munao mediator witu atutabie yawa yu we wake withi wa ubwa atutabie expect you nundu kindu kini ngwiwa nikiulaujwa nime ututabia melauji ata kiambia ata na we wake withi wa ubwa karibu tena sana bwana Francis Munao asante sana mwana nigo dhita mmoja sati kabisa mwana sati wale kwata lakini waina dhina juu otondo omweni ngi ono witu tena kwa studio honorable Mutua mina wetaneka na betweka na lodging ya kota next mediation tiambe yanyan TI ni an appointed mediator but nikita otherese kwa appointed mediator ola utona kwetu kesi kwa ni fulani la minorify wa Koti na nibela procedure ekana mitalatala ila yati yawa ila to manga mediator ola utona kwetu kesi kwa ni fulani yes jambe mediator suno ile accredited kana monenge madhango ni a committee la itawa mediation accreditation committee kana mark na amina konengwa namba ila itawa mark number ile ya mediator super isio ila usakwete ila we mwene okwegwa nenzi yose akutikese Makuani mangalo kwesu for example bakwito Makueni tena around mediators 15 alane tuko maana mo anti-nant ikoni amina watu Kuma Koti ni lewa ikoni wa mediation toka deskini yakwa ni namba osisi ya o mediator langu appoint kana we mwene backlog yake kana Makuani la we na my mediation meana ata ni kana withie tina monengo ya mwingi wa ene kwa ni tialete utana mbomina na mongela yingi ndo onjongelela okela mheshimiwa wa mino kweta mediation ninzi yemwe ila ekwewa itethesie makoti maitu kwethia nitwa mina Makuani ala mebo nikana wethie nayo ila ekwetwa backlog ni yathelanga kuyu ethia mediator so amina kwa pointo na mithenela unengetwe ya kwetu kesia ekwani nikana amina kwetu kesia atonge report inge kotini asienye fulani mediator la na pointo kwetu kesia kwani ina yetu kesia na ndoa nimegwa na kana imalegwa na kana nimegwa na siendo imwe na inge maine
ku kwanza yesu with ya report yesu amina utungwa kotini nake musililo kwisi ukusilia makuani yesu nake ni wetha na nzia ingi ya umolangila we ku wethia isindu ila itanaeleana na andu aya mena mediator wo nisio ukwetha asia ise muno adi national kana we to kuthinga leka kuku inde kwa bwangwe nilie na musili wa Makuani pa honorable nangaliko nino ingi nilie na mediator kuma ba kotini mwithikisia kwa kana kwa nambe kunengelelia mwanai ni wewe kindu chundu takiweta ni wewe sindu isundu takuelesya utona kwitha bai kule liba ndita ukulilia woni wa Mukamba allo nye Francis Munyoke kuma ba haya tata wina kule hili hata chambai haya niti uthipo matutabie yombai ya theleile bana mbai ya thelile niki sindu cia muthembani taicuna nimekuona kana mbai igatethia alise na mediator kumina gusa nisila tu ina cia misi woni wa Mukamba lo masitwa magwa karibu tena sana PS Ukambane pengine mundu waine kwani yaumwe judgment lakini kwa katika aligile kiune kwini watina akiwa nesa woni wa Mukamba lo yeye nye kwanza nizi paundi sakaola nyi karibu sana magenzi wote ikwani nina lawyer aya baba mendieta hii tuina ninoza wakili la kongi ninoza wakili na ile ndani tu adi baba mendieta tiketikilana ni woni wa mwene ndi ma wakili mengulwa woni wa Mukamba allo yes twamukaneza ende fembalo Angela hii tamukaneza kiangine kwa mukwata imagine utona mentieto oyo haya ndisiti dibabe honorable kana tiuka bala pewe lakini anyway kwa tambie na kwani I mean kule yi Angela mentieto oyo nuka iba wambesa na mentieto oyo aketha atonda kubikia kila mwene ndi guombe amonde makawaida ndio sio ekole witness no madam Koti Angela you the mediator wa mina kwa point mediator aiwa ni judiciary okay mina iko ni ndio forms yake si claim ito maana Nairobi nikanoke hadi ni why asante kwa ikulu ya kudwa ni magenzi muzini wa wote ninosa mediator na mwenzangu bani wosa mediator okay ni wosa wakili na kwani nosa wakili na kuwe mediator mawakili ni wameanya kukusia Makuani maketekela ni mwene ndio wakulie kuyo ikulo yindi sio yini ya Mackenzie you then iko ni amina auto mediation but
tisila sina mediation see at liberty advocates more than over my yes with the nimo kwa nini nondo na mwana wakili no tutethesia background na nondo pailie na pia usaidia kemia ugetheta manai kindu kino ondo tutoma kia ndokile ko etha wine kwani ya tuma kwa mediation na wakili tia yetu kusa wakili ni allowed agetha go in the mediation room tukanena ni kanona ketha no atethesia kukana solution. Asante. Egulyo la nyingine ya Francis Kuma ngaliko sia athiki yaoni. Maundu mambai. Mbai no ito eko. Anaziona hata ni. Sujete itengwa miwa. Ko ngala setu mbai. Itudia kibetiki uno tuko. Kwanza ngamo bai kwanza ngala kunino singwa miwa. Mbai no isaidia. Na ila ikonya atuma mediation ala mebo still ondo ni minota me at liberty na with the meta mundula kutona ete cheni yes ko wetha no mundu ambaye na wizi mzozo bala wambi no okay akatelesi okay wizi no to neither we bad share lakini with ape mundu we bandu wese kendo kila kiyo ya mundu ni keba ko wetha no mundu ambaye kana no mundu akuwese kiicha kinduke ethe kwa nini mediation no okay onake akatethesia na akaete chini kuti ya yetuleana na toya anduano angi lakini tukambizo twete anduonge utuyane ndoa kwetu kibyo pewa na mbela wa ile kwa watu asante tutemba hiyo ndio yimwe tukisia ba yuneza bwithi ya kai kuyakithio moni yucha kotini yula ni nage baya dress ni honorable yumusili wa Makuani we haya kango tabio mundu na zeno ngubaya kakuko makulu azini masungi wa katu sioke balape honorable nage asungie makulu alape ngine mekulwa na kikamba mwikisa woni wa Mukamba ende femalo yes hello wa mukata tata kitui igulo ya gumbenda okay igulo yesio muno kwanza kabisa pio aha Asante sana makulio masio woni wa Mukamba lo egulyo ya gusota ngaliko sia mumela asante sana woni wa Mukamba uga babi yeziwe na guika nyatende haya asante sana chabi ndio kila mundu anengwa mabalua kila wailo compensate na babi ndio paile kwikwata woni wa Mukamba lo masitwa make tamu kaneza paagi mani janza we pole sana iki asimu ya kumbeza na utuka ingi mwa mudanojo mjizika na ukoonekana yani ninde baani na honorable yani musili wa Makuani kwa kata ambe kutiba la we musili wa Makuani honorable Martin Mutua
bwana honorable Martin mutu wako atambie na kuja ya kuja kuma kitwi bandu beta wakilawa mendieta uyu nukethia watu na kudiba ya ground bala bena ngusanisio na kuefa liti kila kitu ni tabete wana ngusanisio ground wala ne bailete amane yo umo wa ngusanisio yini tao nita kila kitu mangusanisio hii si dabo anzi ya ila tono tono ngusanisio hii ikola mediator kede la facilitate the judiciary kede la tono yiba ground kala kan jende kenda ena utoni kana ena undula utona kwete ando aele omwe ko yumu dikisia ni wasungika ekulyo la yingi ekulete nina wakili na kyo na wakili pe undu wakili uyu utona kwiwa na mendieta ni kwithi wanyendina upina wa wakili tukaolanga ngalama ya kuthi kotini ondola to structure mediation ona wakili ebaya wakili agerela mwiru kesia agerela wakuteresia ondola wete kwa mediation agerela participate active agerela ni mundu wakuta ondola omwiti ebu kana kumwelezea sindu imwe kumwelezea ndola mwiwa na mende kondo nambe kutabia mediation ni structure tuenda ku structure dikete ndo aele alam magwirela mabitaneti onini mekalende meiwane mediate ba yani mundu kumatete sia kuiwana lakini moto ndo and moyene ezawila ni meiwana ezawila wa mesini twekala na mungu ina ngusa asante Makuani maingi amune mekiwe judgment na amwe kwa judgment yuti unene ngwesi ati we isuete abwe mataviki ya na kuatia judgment isimundu asafi wana mabalua pengine betange balawe yitwe betange ulonge asafi wana na mabalua ya wawibe kila wailita kuiba na kiuki chati wa kisuete pe undu yuti unena asumambililia nge bala bemendieta tayari koti ni omisi otuo tayari ni omi wotu yo ni omisi otuo mapani ni azu bando koti omisi otuo mediate dalikila haya ni asia PS Mukamba kuyanga ndikosa kundukwito wa mutito wa ndei wanja libukwa vyovyote vile na ningine wabikiana kusungika pandu court ya umise judgment yayo pati undu inde yumendieta oto na kulikilela ndatika situ niona isembeta kusemba na ninge ndiye ndatosangyo magulweli atatu na ndetha sia ainima pata kiokoni chamu na nani wa umonde isi mubasi yete ukethea ndila ngindune sio anyway wani wa Mukamba mwana mboka vuya nzio ithiti yasio pe mundu wendo kupena kithaka taito dini yaku okay ni azio na kutuika jucha athi utaenda kilati unena nisia yesende bwana Francis munoka na umutethesia usungilo wala wese ekwani no bika kotini ela yeto confidentiality tuyaelea business ekwani ni osiemu ni wa nesotela lakini ndo tono moteja ni elo pesa ukanoasi ekwani no verify kwa mediation kana wethi okay tamanai kiita kitu keni chao kwa mwene agenda no okay kotini sio la ekwani kwetu penzi ya itatu ila ekwani refa kwa mediation kana ndi ipate sila sina ekwani no siasa sio mwene sienda ekwani wethi mediation imendo thie kanande kana ekwati mwene amino sisi kwa nyundo lili ikarifa ekwani mediation ya mudhiani light wa screen na kukita kosa faili na kosise kana ekwani leno nise ekati mediation okay gowe no kya kasia ekwani yake tumekuwa mediation
mediation Idi metoke. Kana withe ita mangani cha ukibaya ndi. That it already ni akita keji kama. Asante sana mwana mboga ngalikosia nzino wa tetaka. Woni wa Mukamba lo. Nye. Tabu kanesa. Kulyo ya kumange. Develop Honorable Martin Musili wa Makuani asungie maingi ngalekosia abantu beta wa masomba. Maingi walondo nitona kuelezea ondo kweka kwao yu lakini tondo yese obisi wa wakili wa kubalawe tembe ya mobisi ma wakili wa ku kalende Munene na inezeza na muweza kuimba. Asante sana. Aende mwitu kiisadilika na kana tuende yete na kunene akicha mediation. Kila yu kiende yete na kuintroduce wapula kuini court. Nuona kindu kiki itutethia. Nuona kindu ki cha tobaga musima undwa mwetame kuthela. Yutiba kana na Makuani mazidilwe ou ni kwethe wa yu asunga yete wakili. Igenda inde wakili yote kutusungia asu. Lakini kwa mumbi nundu wa muthamani wa u ni balape kulonjiwa. Maundwala na alama tumainde batu ndi wana Musili wa Makuani na mendieta omwe ba nikenda wese kwithia nitu akuli ya makundi ba wali wa Mukamba lo ya mukita nesa Nicholas Muzembi akuli njongi na utuka wali wa Mukamba lo ukapotata Aya nini situ na magulyo maingi muno pio na actually na tungilila na asia kila tuwethi wati inena nise cha mendieta Makuani ala tuwethi na mo maingi kwithi wa yutu ti introduce wa system ya India ya kumina Makuani asu nene simu na Makuani maingi makwamita Koti ne kundu kwekiwe kwa lakini kiuti totu ukinena ni asia tuambe ikuka tuambe kunena ni sia yulu wa kindu kiki ku introduce wa ni Koti muthanani wa u ni kino tethio kwitu na kumilela bunga mumambia mweni wino tuika oko musungia makundi asu mwithikisa wadi wa Mukamba muwalanga wase wakameme kwa ndaya asanda no zongo basa letio aya asante anengetwe This is honorable Francis Munao basungia yini beba ndumendieta yuli kelela ba ni kwati otondo ni nawe tabumbe yata kwa ni amini obika Koti mini to obika Koti kowe mundu su na iko ni kilo to na ika no kwasia no kwenda iko ni river mediation meka ndi maile no goma nenda itahabika na weni wizi binda yatene asema na ya laumu nobyo uko no muzee ozo omundu akamuya bandila ukwaziba
na mundu ucio ateme yabo nundu wene wanengiwe no mai wa musiusu ikwani yuta dikita kotini na ninde mekwenda kwambililia upya mendieta ni kulika bau akamegwa nethi yuba ni kito mea madimbai you know ndo medieta we osele la ikwani mimi to bika kotini na hivi faitwe okay then ikwani ta bika kotini you not unless mo majitiwa mandole to private medieta yes na nama bika private mediation na make yes jina mimi no bika kotini yupe na appointment medieta then imekwa ni my law kwa private mediation na kama mambo medieta aka kajamba sudi asante haya wodi wa Mukamba alo twamukanesa haya the nosibo weba iso ngikoto ngukito mumanda tuko nene amathinaso honorable Martin ungeka wata hivi kwa kuwetu ndo tunaona kuna madina tazu kuna dina tazu na udia kwa tini au makotini na hiyo kuelezea dina wangu kina nimata no kuelezea zela utaona kwa ukatenda nibwa koti zela simbungwe kuma saili mpaka saa 11 ndokagege likilela tonelela anotela asante mwirigize tsisa agita tika miongoda na muonza niende na kukuya kana twine busoya kwithe wa umundi twethe wana maubisa maitu kuma ba kotini wa Makueni twethe wana honorable Martin mutu wa musili wa Makuani nile na keba na twina Francis munaona ke engaliko ni swingi ya mintieta twende na kukula nya maundu ala twatabuga makuminukilelia ngusanisi cia Makuani na alama kwithe wa ma aila uji wa muthanani wa uni baanza wa koti witu wa Makueni muthikisia enfemalo masitwa mage twamukanesa kitise Virginia alame kwa point wa okay haya kwa katuke kwa bwana Francis muno ipule ya kula ni Virginia no sio either no kwenda tuka mediator no wendie course itawa ya mediation branches ombinge sia usome the mediators nikana amina kwa hiyo si ukisoma ni lazima ni lazima kwa amina kwa mediation you take you through the course then from there end over the kwa body ila ni mwe committee la mediation accreditation committee uka approve wakana we mediator qualified nikanoka ne wa mark numbers with you know kuna makuma mediation wow yes and Virginia ni watataka woni wamo lazima ngangotageni sionthei si ukite kuka ndateka nita isu na desa ile ndateka miongona na kenda mwithikisa kumilela bawe kaitwa simu itatu kiatia nisio nini se maofisa maito tajuti kunena maili takwithi wa maunduni yangi makoti nikenda pengine tumathase simu itatu kiatia nisio twikile ngide la simu ya mbe nikenda wisa kwithi ane twaminukilia mwithikisia munana wa woni wa Mukamba nye twamukanesa kule ya Thomas aya ikule yuni asende kukudwa ni usongo woni wa Mukamba lo yes
Mm. 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 Haya. We, takutavya muthanani wa umuthi banga ulilikana. Muthanani uwa umuthi no wanzomethia maundu maingi ona mama obisa ama kwa bama kotini. No mama na maundu maingi muno biuna no ti unena nina mo nigenda wise kwithia no twethi watu itethia ni cia ongaliko nino. Kwa twambililie kulyo ya kulwa nigenda indi twikile ngithi lo bandu. Agulia ni asia agulia ya yazie kulo yake na kwa ni ya ndiponoka pengine ni khitwa na kwa ndi kwa tikwa katwa sisi ne kwa tena utakopasia sijui chief oka kosia ya point title kitu cha mzungu yes ni asinya hizi na ndiponoka na ninge kama tu kuna wazimu wengi itaita kwa tena sondo kwenda lamba tingalikosia chuma ni kwa kainge wodi wa Mukamba oh pe maandikano okay ni asane wa kwacha pe andu mombi kite mauke ukalangi ona ng'ombe akautea akauka na utenzi na iko ate yes peka wata kulyo ita iko ate inezo na kulia eta no mie ni hotel wakitheka na mundu wa sembata atambito kuona mwaka no zio kamba yetu andu mogelia ni magala ndi ukama ile situation ndo ile na nundu inewa kana yana weta kana pa hii officer of administration ala ni chief yes o chief no ata thesi makamba ona ni ai umu bakabala wekele to nundu we ayibota ngosi asanda no ata thesi mama thesi ukele mama no bakabala wekele to ala pena nguza nizo ingeju yes ndio moka hapo ukitokoti aya simu ya mwiso woni wa Mukamba hello nye twamukanesa karibu sana ngaliko sabu tomoni kitwi aya asante sana pe undubekwa kana emwa nyokitheka tie limiti sianenye yani yeye tu anyokitheka cha tata na nina ate chako na chako hata chako na sister yetu watu wa nature kile cha mundu na ndezo no mwini hiyo ni yaza kile cha mundu ndiko nondo ile obena mundu musiani yokitheka hawezi kikine chake tiwailo asante sana na inde mwithugisia munatha wakuka kubikia pau nienda kwamba kusioka bala be maofisa maitu ethe wape untututo na kwithi watu atialia lilikana ugwa baatu ina honorable Martin Mutua yani musili wa Makuani ba Kotini na tuina Francis Munao na agia kweta kalekone ya mendieta kakatambe kwambia bape Francis Munao ethe wape untututo na kwithi wa atialia katika cha thikicha munthani wa Uni na katika cha thikicha kulauji maundu ama mediation nikenda tukitwikile ngiro tuyambia naku bwana Francis asante kizamba ni kwa tezi sio nitwanena nia kuhusu ng'ombe likete nyumba na kana no ng'ombe nzio itona uteria Mukamba kana mwenendi chako chao matavya ne kana etha pe mundu kwigwa ikoni yake itona utuma kwi mediation kana kwa mediator ewe muthai kungo na anena maitu na asili maitu mama kwani yes imetukia sia mundu na ima munenga episode ya kueta we endata kuwa mina kueta kana no kwende kwani akwithi mediation teambi sio kuya aje isaba irifai wa direct la kwa mediator yes
kana wethi no atele kanzi ya nisu ko umwene ndinda kethe na uya wa kwasia kwani yake no kwenda ito acha kwa mediation. Okay. Yes. Ningusi okongo nengo mwana okethi wandu makwe gatwambe kumina kitu sio kebalabe honorable Martin Mutua musili witu wa Makoani vakotine wa Makueni. Bwana honorable Martin pe unduto na kuongela katika kitu ethi watu wiki nena nisena muno yulu wa chathi cha muthanani waone. Kile ndo na kwasia ni kila mundu ni muthoche muthanani waone oga kusi tuibungwa mediation ni officially wa Makueni. Na inge mudia ni kwasia kana koti siri la simbungwe kuma saile mpaka saa 11 kwena dina tonene iwe kwena madina maingi sasa kwa itaka tonele la koti ni situ pele si madina magu na tugedela tona kuponya mzee akutele. Asante. Honorable Martin Mundu nonese yinweze na the one ndisisio ba indi nonese mwethugezia neka masabu maingi makisamba nundu akisamba na nundu wathekisambasi you honorable wiba ayagenda ni umbaba indi nonese ndenu wa yo moyowe indi tatita kualesia mwethugezia ba ya yo ofisa ula ni nake pa ye ugwane kwasia usuni na no wale kwa ni court na nina ale kwa ni court usuni wo ni court na no wa ni court yimwethugezia tu inake honorable Martin akatu sioke kwa kwethi wawe ona ndu baguto no makedia ngethi ndi mama na we ona kisamba ngudu mangethi kwa ndo ma gudu kwa gitui lewi yeko ngua kwa taini la auto bande. Asante sana nianze makeda akatu sioke wawe Francis Mona ele sewe yu edukiwe mpaka nikebetiniziana aba ulomaki ngome itota Makueni. Champion kwa mbogethi ya timu ya Makueni on the Makueni Lokot. Atongowe ni munana munoni mwita mwene mulao. Mbita mwene ndia. Mulani accountant bitu James kama mimi. Yes. Ambe mugethi na ndikale. Na leo mugethi ndikati okebu yani ku umweshime oke leo mbona bu. Na kuitwa ni accountant na mugethi wajine na mugethi ya ndengo ya. Ku jemukethe kama no. Paul wa makao sio balangi ndema Makueni kumana mo na ndikethi andu mamusi yambe yana kibeti kinga lukosia ya tamatu ndia kalondu. Yes. Na ndu balangi mamusi ya kina mam brothers ndia kwa ebata wani mali kwa je wetu kesi ndo ambe no kwetu kesi ndio mwana ya ndo kutumuka kune kwa tia no amanaka na mwe makimindu we na ngomba we bandu ya we mutunge mwe na ndo na etukisa maitu ondeke leka ipyo tutyosa mwana osutu tunga mubya niwe si andu anginethi tumengwa koti mundu akakwatwa ni wiya atekumana kana isitwa ya koti nibo ni nothasyo isitwa ya koti nibo ngutetheka nyosa mwana oni mutungie mubya nikila mweka muthanani wa umundi kumanithia andu kana paya ti bandu bakukia ni bandu bakela mundu wonthe otondu honorable wethi wa aitutabia kana miomo isi mibingwe kuma saile mpaka masala mubinga tuke iba withionthe kila mundu amande aki yake bau na tutona kwa semi twatete kana ni twatete kaingi ni mwaigwa tuina mathina maingi no ngwithi wande ndiuka you specific mumandi obisa umituke kunena ni se yuma thina sumena enende nundu mundi tuinene ya jucha mediation na tuimuisi cha thikisio muno pio na balaithio ndetu athogwe tukatwaile kubika bomo thanani wao ni tuone kindu kiki nene kila ujiwa kotini witu wa Makueni mwasio ka kotini ketha ngei mwanena na chief justice nundu ni tumanite ngethi yake mwandu mathakome mumweni twasio saa judge witu Teresia Matheka nake mumwe ngethi yake na itu ni twasio saa na mwitinda nesa